Katkum kajing penmena balami naka office jongka subdivisional officer penusra civil subdivision kalamaham bakadon baik kajing tua khandau naka por syakapor halor kajing shnaya kasurok kabadang ya chakmat nalai lengkot chalang kerdem. Ha kajing penmena ba kabalami menin gasngi ka SDO kalaong bakadon kajing ma kabakrau ha kabatua khandau. Kamtam namar ki kam balapen praya kilum katkum kajing don kam syuaya kajing shna surok kabadang ya chakmat baru harengkat kajing sedang jongka ayom slam. La ajing mut yakinong late kinong wan bakin long ki bahusir bah kabale jing late lengba na kasurok NH40 Shillong daw kita mobil kam tamah ki benta late lengkot lang kerdem kabala long kabom don ke jing shingan setia baru deban kiar na ke jing late ki jing wan kabom dadon kam hakini ki ayom slam bat syuru deban bud ya barok ki dak ki kendon ki bala betha bala penmi da kinong tray jongka company dari ruban ya husir haki jaka ki badon lum na shalor bakentur ya ki pai ba lada ki don kinu ki dak ki shin haka jingki jongka kendau ne julor jongki surok baki David ban pentip show video jongka penuslasi in RD block lani syaka SDO jongka penuslasi civil subdivision.